Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa tiga kang pamanai ba ima pagmiru ami ang ambunga rinaw ko panimbang ako na amin umbong. Adia kang sa kanod na pito anabatang raming brusang kay alumpo ka ni Maestro Biri. Dudoy ani sulutan na sapi sa buka akan sa misinjira ayun na nadato iyo. Sa tiga kang pamanayon na nadato api akan duda kan rakano mata ida apa paunira sa Strawberry sumano salamak na manakalilinta din nakapipigna sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sincera pagre opa ni ide wau arayon mata ide keun bai mang apa biru yang ambu marina panimbung aminunggu kasih apa simben supaya pangan maila begun adina nade buyu kowe nadi bubuna kaki ketawang sokana wapu die kanamu betog sapi sabo kakana sami sinjir pagi au dia idin bai mau apa biru sebuah anak-anak sami sinjir ai duli pani ngakatanan di demade Indonesia ya ayunan bioto wana sahawai ya ayuna nabatang ramin biru si mina makudi benarang besaka titim sadetu soko wina paunde ai dumang di Amir
tadi ayunan ada Sakal so gerian so kini na
na baima pagbiru bisa kataw na betul inauli lang ako hati kerau kaming paribu ng kaming bisa kataw na betul da betau no sinu pagi ye nang naino kadiri do kata de mana kena bede ada mana mi bede kodai membawa ulah de nayo nana de tau sunutan sapi sebuah kanakan sami sinjir pagar yayu paning daung baranong baima pagbiro au kadienang bonasuau gedung yana ulanani kudai mawatai nasalin ayap kesina sawadai napau diri rande adai setaro biri agiyemi yang ano nanako en paundir ayade nakasemira pandu patiyo kanggo menakan bedun asama langoniyo wadang wana idulam lubani ngawayo arap-arap ako singden abeloy apuna nakapak sonoriyo mataladenya sono salah dia yonan detu solotan sapi sibu kekolai anakan sami sinjir bahkan ribu